Mirisno jutro na Podravskim poljima. Uz bumbare, u nasad lavande u Otrovancu po prvi su put ušli i berači. Svi do jednog su vinogradari, ali snalaze se i u cvjetnom polju. Prvi put, ali otkrili ste novu tehniku branja. Pa mi isprobavamo sad tehniku branja. Evo pa osim klasičnog srpa izgleda da to može ići i sa škarama za živicu. Bitno je snaći se. Treba se snaći, a vidjet ćemo u budućnosti, možda još pređemo na neko strojno branje, tako? Već u Podravini ima toga dosta. Ima dosta. Ima ovak po kućama, ljudi manje, ovak kak ima prijatelj Mladen. To je stvarno Nismo mislili ni da smokve mogu kod nas biti, a imamo sad i smokve. Znači da se nešto u klimi mijenja i imamo veće temperature nego na moru ponekad i tako. Shvatio je to Mladen Dijaković i uz 30 hektara kamilice koju uzgaja već godinama odlučio pokušati i s lavandom. Kroz 3 godine posadio je 35.000 sadnica. U dobroj kondiciji, ovo je nasad 3. godina sada, ona je tamo preko 2. godina, zato je manji grm. I još imamo na polju nekakvih 20.000 sadnica, to je jednogodišnja biljka, to tek šišamo sada, formiramo grm. U biti kod nje je poanta da se što više šiša, što više se šiša, pušta bočne izbojke i formira se grm jači i kvalitetniji, tako da ima šansu da, inače ona dugogodišnja biljka, da traje i do 20 godina, možda i duže. Jel? Ovo u stvari nije lavanda, ovo je lavandin. Ovo je naša autohtona sorta Budrovka se zove, ovo je lavandin, a lavanda je prava lavanda, imamo od nje par grmova i razlika između te dve biljke je prava lavanda ima kraći cvat, niža je, ima daleko manje ulja, ali je kvalitetnije ulje, jače nijanse ima boja, duplo jače je ljubičastija, s tim da je ovaj lavandin Budrovka je duža je, ima više ulja i nas je komercijalnije isplativije. Lavandin kao jedna od 30 poznatih podvrsta lavande za nagomilavanje eteričnog ulja zahtjeva visoke temperature tijekom cijele vegetacije. Topli od vjetra zaklonjeni tereni pogoduju brzom rastu biljaka, a u mirovanju podnose temperature i do -20 Celzijevih stupnjeva. Sve to omogućava podravski kraj, pa uz lavandu koja se ovdje tek počinje uzgajati, ljekovito bilje ima važnu ulogu u poljoprivrednoj proizvodnji. Ove godine u Virovitičko-podravskoj županiji pod ljekovitim biljem 1200 hektara. Dominantno mjesto na gotovo 90% površina ima kamilica. Ostalih 10% površina je menta, lavanda, matičnjak, crni bijeli slijez i još neke manje značajne kulture. Sve proizvedene količine ljekovitog bilja uspješno se plasiraju na domaće i strano tržište. Sigurnu proizvodnju, nažalost, ne prati mogućnost razvoja. Iako je ljekovito bilje isplativije od proizvodnje tradicionalnih kultura poput pšenice i kukuruza, lokalna uprava, tvrde proizvođači, za to nema sluha. Nažalost, nismo uspjeli dobiti državno poljoprivredno zemljište jer mi nemamo prioritet naše ljekovito bilje, jel? To nije valjda isplativo, ne znam. Premda mi nudimo na 10 hektara jedno radno mjesto, ali evo, ako nekoga to zanima, tu smo. Baš sam jučer pričao s jednim prijateljem koji ima pšenicu i dobio je, ne znam, 25-30 metara po jutru pšenice, to mu je 2.500-3.000 kuna. A sa ovakvim proizvodnji vjerojatno se daleko više može zaraditi. Dodatnu zaradu donosi i prerada bilja. Dijakovići u vlastitoj destileriji proizvode eterična ulja. Ovdje se vrši destilacija kamilice i lavande. Jučer smo radili kamilicu, danas ćemo raditi lavandu. Para ulazi u retortu ovim crijevom, tamo se nalazi bilje. U ovom slučaju sad je lavanda unutra. Nakon što propari bilje, ide sa parom, eterično ulje ulazi sa kondenzatorom sa vodenom parom, eterično ulje ulazi u kondenzator. Nakon toga ulazi u separator. Ovom prilikom, evo, ovo nam je kamilica, ona nam je lavanda tamo. I tu se odvaja ulje od hidrolata. Lavandino eterično ulje u farmaciji se uglavnom primjenjuje kod reumatizma, lumbaga, bolova u mišićima i zglobovima. Ima antiseptičko i analgetsko djelovanje, a u aromaterapiji koristi se za mnoge vrste kožnih upala. Svoje je mjesto našlo i u prehrambenoj te kozmetičkoj industriji. Lavanda iz Otrovanca do kupaca zasad dolazi u obliku suhog cvijeta, eteričnog ulja i lavandine vode koja je nusproizvod destilacije.